Mga kabugtuan, yan ang adlaw, aton ginsasalin orog iton ikakatluan kag upat nga Domingo, han ordinaryo nga panahon han singbahan. Ug sugad man aton liwat ginsasalin orog iton solemnidad ni Kristo nga hadi hanya tanan. Next Sunday, matikang na naman iton bag-o nga kalendaryo hiton aton singbahan. Pinaagi hit pagsulod hiton panahon hiton adbyento. Tuguti ako niyo hin paghatag hinduha nga pamalandong hini nga aton ginsasalin urog yana and Christ the King. Siyahan, the kingship of Jesus is not a worldly kingship. The kingship of Jesus is not a worldly kingship. Iton pagkahadi ni Kristo, diri mahiunong hingahom, diri mahiunong hinsalapi, diri mahiunong hinkarikuhan, because this is our image of an earthly king. Lugod, iton iya pagkahadi, mahiunong hinpaghigugma, kamurayaw, ug kataluwasan hanyatanan. Didahan aton ebanghelyo nga ginbasa, nagdidemand ang mga tawo nga talwason ni Jesus an iya kalugaringon. If you are really the king of the Jews, save yourself. Kung ikaw iton ungod nga Mesiyas, talwasa iton imo kalugaringon. An ira imahe han pagkahadi ni Jesus, kanan kalibutanon nga pagkahadi. Kay ano? Iton earthly image of a king seeks to preserve oneself. Talwasa iton imo kalugaringon. Iton earthly kingship, ginsisave iton iya sarili. Ginproprotektaran iton iya kalugaringon. He engages war just to preserve his kingdom and his own self. Pero iton pagkahadi ni Jesus, harayo hiton kalibutanon nga panlantaw hiton hadi. Deri pag mila ka save hiton iya sarili. Deri pag mila ka protectar hiton iya kalugaringon. Deri pag mila ka preserve hiton iya ginhadian. Kundi pagkahadi nga karuyag magtalwas hiton iba. A life-giving kingship. A self-emptying kingship. A kenosis. A kingship that is other-oriented. Pagawas han iya kalugaringon, diri pasulod, diri pakabi. A kingship that seeks the welfare of other people than the welfare of his own self. Asya ini iton usa, nga maupay nga karakteristik iton usa, nga maupay nga hadi. One that saves other people than saving one's self. Yan ang nga panahon, kulawan naton iton mga tawo nga gintatagan hingahom og otoridad. Paano nila ginagamit or i-exercise iton ini nga gahom og otoridad nga ginahatag ha era? Does it serve and save other people, or does it save and protect themselves? Iton pagkahadi ni Jesus is not an earthly kingdom and kingship. Ikaduha, the kingship of Jesus is a kingship of mercy and compassion. Didahan aton ebanghelyo, may ada kawatan og kriminal nga naghangyo kan Jesus, nga hinumduman hiya kun makanhin na hiya nga hadi. Nagsiring Jesus, yana ngahaw, maupod ka haakon ha paraiso. Last minute conversion ngan ginkaluuyan ni Jesus an makasasala nga kawatan og kriminal. Nasaring ni Saint Thomas Aquinas, God's first and highest attribute is mercy. God's first and highest attribute is mercy. Salit ang Dios nga hadi, ginpakita an iya ungod nga gahom, pinaagi han pagpakita han iya kaluoy, an iya pagpakatawo, an iya pakig-usaha aton dinha kalibutan, an iya pagraysangan didaha krus. Kay ano?
para maeksperiensyahan naton iton iya kaluoy. And having experience of God's mercy, ikita daman maging maluluyon ha iba nga tawo. Be merciful as your Father in heaven is merciful. Iton earthly king, naglilining koron iton iya trono. Iton pagkahadi ni Jesus, iton iya trono, amo iton krus. Nakabitay ha krus, darahan iya kaluoy ha aton nga tanan. Ngan up to the last point han iya kinabuhi, ginpakita niya an iya kaluoy, pinaagihan pagpasaylo niya, han makasasala ngan nagbasol nga tawo dida ha krus. Siguro, maupay pakianhan naton iton aton mga kalugaringon. Labi na kung natatagan kita, hinggahom og otoridad. Kung nakita kita kan Jesus nga nakabitay dida ha krus, paano kita gincha-challenge iton aton pag-intindi, iton aton way of leadership? In a world that seeks personal comfort and power, paano naton gini-embody iton mensahe iton krus ha aton kinabuhi? An mensahe han paghigugma, an mensahe han kaluoy, an mensahe han pagserbe han iba nga mga tawo. An pagkahadi ni Jesus puno hin kaluoy ngan pagserbe ha iba. Kabugtuan, ha aton pagsalinurog hininga last Sunday hiton ordinaryo nga panahon, hiton aton singbahan. Ngan as we enter into the new liturgical calendar, sana iton nagahadi o magahadi hiton aton mga kinabuhi ni Kristo nga nakabitay dida ha krus, nga mahigugmaon, ni Kristo nga mahigugmaon, ni Kristo nga maluluyon ha aton. Amen.